Sarsunyo, Tito Makto. Hindi, apa yung bro? Ano Bram? Ah! Ano Bram? Sarsay, takti mulak! Tamo, nagmulak bro na eh. Napyala nga makalibre. Amo mo dyan tayo. Ito, kuat eh. Galing-galing ko magbulan eh. Ano ka teta bro? Kuan na. Taro. Tarong. Paria. Karya deta? Woi, tuko di Pilipinas bro. Paria, bakit dito? Paria, bakit? Important dito, kapag Pilipinas. Dapat sila eh. Talo dito nga sila eh. Dito ka sili nga naadat. Dito ka bell pepper. Dito ka sili nga te maroy oy, talo. Damak kamatis ko na eh. Apo, bunga daan. Gimasem bro. Wow, ne, yung pao. Nay. Awan ti ala kami bro. Awan ti daga. Di ka nangalak ka na takki aso ka na takki. Takki aso. Nay, kinaman nay. Nakamay-maya bro. Dapat sapatos ni bro. Hindi kak sapatos na mo di daktaray. Kasi ti biyak ti bro. Awan ti diskartem. Awan ti malibre. Ibak pa di Pilipinas bro kat rumuar ka lang libre gamay. Libre ti rabong. Libre ti saba. Ora di mo baging kaktiba. Takaw ka lang tak di nay. Kas daw. Nay, dapat nagtubo pa nay. Hey. Natoy! Dati kat ana! Ano na ka na ito eh? Mais! Mais bro, kagin ko to. Tanyo mo ti biyak ti bro! Anos lang! Diskarte! Napay kita mo dyan eh! Ito pwede kita anak bro na eh! Pakita man, di dyan eh! Ito pwede bengkot din eh! Takaw amin, di kita! Kita yaw! Diskarte bro! Hindi nakaparking ni Jai, takaw! Kasi nagsabi dito, waswasak kita, ilawak tayo na eh, ilawak di kita na. Ano na eh? Diskarte na! Kasi black na bro! Pinakaw ko rin, train station di kita eh! Binaswas ko na eh! Jadi, kabarwalang natakaw ko na eh! Dito na eh, nakita ka po, dito yan! Takaw dito bro! Ura dito na eh! Ato di, kaskiti gagda bro, diskarte lang. Ya po ya, makakaahon din tayo. Pinidot mo dito bro? Ha? Pinidot mo? Ay, pinidot po kasi, tinakaw ko bro. Mauna eh, gagda bro, kaskiti gagda. Ya po ya. Diskarte lang. Makaaral ito lang ta, aglamay ito lang ta, biyag. Pauna iso ka. Nakitag nagtaw. Balong ti aralan. Hindi naman ti, nabalang na. So nga, kaya mo to ti anak bro. Kaya mo to di tao. Bro, nagbunga. Una, lakwang kanto ka.